intambara yasaga n'ihoshoye hagati y'u Rwanda ndetse na RDC, ariko abapfakazi, inkomere, imfubyi ngo ntizakwihanganira ibi bintu. Abanyamurenge batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batanze ikirego mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba usaba kurenganurwa ku byaha bivugwa ko byakozwe n'ingabo z'u Burundi mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ikirego cyatanzwe n'umuryango Action pour le Développement et Participations Indonesiennes, sosiyete sivile muri RDC iharanira amahoro n'iterambere muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo ifatanije na Mutware Shikamo, ihuriro rigaratiye abanyamurenge. Ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa RDC kuva mu Gushyingo 2022 hashingiye ku kuba amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Burundi na guverinoma ya RDC. Kugeza umwaka wa 2025 bivugwa ko abasirikare bageze ku 20 bo muri RDC bafatanyije n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC na mu ntambara bari bahanganyemo n'umutwe wa FCM 23. Abanyamurenge bavuga ko muri Minembwe ingabo z'u Burundi zashyizeho ibihano byo kugota agace kose, zikuraho uburyo bw'uburyo n'uruza bw'abantu n'ibintu. Raporo zitandukanye zigaragaza ko mu gihe cy'amezi menshi aka gace kagoswe, abaturage batabashaga kubona ibiribwa, imiti n'ibindi bikenerwa by'ibanze. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bagerageje guhunga bishwe bari mu mipaka, mu gihe abandi bafashije guhunga basize imitungo yabo. Nuko ibintu bikomeje kumera. Mr Nteziryayo Innocent, umwe mu banyamategeko bari gukurikirana iki kirego, yavuze ko abanyamurenge bagamije kugaragaza uruhare rwa guverinoma y'u Burundi mu byaha by'ihohoterwa n'uburenganzira bwa muntu bivugwa ko byakozwe n'ingabo cyane cyane kuva mu mwaka wa 2025 Ukwakira. Yagize ati izi ngabo zakoze ibyaha bya guhonyora uburenganzira bwa muntu, abagore barahohoterwa, abaturage babujijwe kubona imiti, ibiribwa n'ibindi bikenerwa byibanze kugira ngo bite ku buzima bwa buri Nyamurenge wese wari uri muri kariya gace. Yakomeje avuga ko abashimuswe abandi bakoreshwa ihohoterwa ku mubiri no ku ivangura ndetse n'imitungo irangizwa. Ashimangira ko ibyo bishobora no kuba bigize ibyaha by'intambara. Kuva mu mwaka wa 10 Ukuboza cyangwa se ku wa 10 Ukuboza, ibintu byahindutse ubwo umutwe wa FCM 23 wafataga umujyi wa Uvira ugasubiza inyuma ihuriro ry'ingabo ziri iz'u Burundi FDR, FRDC, FDLR, abacancuro ba Wazalendo n'indi mitwe y'intwaro ya gisirikare ikorera muri uriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'igihe tariki ya 17 Ukuboza 2025 n'ubundi FC 23 imaze kuva mu mujyi wa Uvira, izo ngabo zongeye kugaruka, aho bivuga ko hakomeje gukorwa ihohoterwa ku banyamurenge batuye muri kara gace. Aba bagore bagafatwa ku ngufu, abagabo bamwe bagakubitwa bikomeye, abana nabo bagahohoterwa cyane. Iki kirego cyatanzwe Ukwakira hagamijwe ikirego cyamaze kwakira hagamijwe kuko amategeko ya ASG ateganya ko iki kirego kigomba gutangwa mu minsi 60 uhereye igihe ibyaha bivugwa byabereye. Kivuga ko ku byaha byatangiye ku wa 17 Ukwakira umwaka ushize. Tariki ya 2 Gashyantare guverinoma y'u Burundi yatanze ibisobanuro mu rukiko ibinyujije mu muvunyi mukuru wa leta ihagakana ibyo birego cyangwa se ihakana ibyo birego ko naho ihuriye n'ibyo byabaye. Tariki ya 2 Gashyantare guverinoma y'u Burundi yatanze ibisobanuro mu rukiko ishaka kugaragaza ko ibyaha iregwa se cyangwa ibyo ivugwaho atari ukuri. Mr Nteziryayo yavuze ko bari gutegura ibisobanuro birambuye biherekejwe n'ibimenyetso, hanyuma urukiko rukazatumiza impande zombi gukomeza urubanza hakurikijwe amategeko ya ASG. Yagize ati dufite ibimenyetso n'ubuhamya bugamije cyangwa se bugamije kugaragaza ko turi
abarengana. Twizeye ko ubutabera buzatangwa cyangwa se buzatahura ndetse cyangwa se buzagaragarizwa ko twebwe ntaho duhuriye n'ibintu biri kubera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru hagamijwe guhohotera abanyamurenge bari batuye muri utwo duce, keretse iyo ikibazo cyahindutse icyo muri politike byo bigiye kuba akarusho ko tugiye kugaragaza ibimenyetso uko bigiye bikurikirana kimwe ku kindi. Ati twe rwose ntabwo twiteze cyangwa se ntabwo dufite ubwoba bw'uko tugomba gutanga ibimenyetso byuzuye kandi bifite umucyo. Yongeye kandi asobanura hagati ko aho hari n'izindi manza ziri gutegurwa zireba guverinoma ya RDC n'u Burundi, zimwe zireba n'ihohoterwa rikorerwa abatutsi mu burasirazuba bwa RDC, izindi zikareba zishingiye ku mvugo z'urwango no gushishikariza rubanda urugomo. Hari urubanza ruregwamo wakoze uri umuvugizi w'ingabo za RDC Major General Silvana Akenyenge ku mvugo yavugiye kuri televiziyo ya leta RTNS kuwa 27 Ukuboza 2026, aho yashishikarije kuvuga ngo cyangwa se yashinzwe kuvuga amagambo y'ivangura agamije gutanya abagore n'imiryango yabo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bamwe mu bagize umuryango w'abahemu cyangwa se w'abahema nabo bamaze kugeza ibirego byabo muri AAS basaba kurenganurwa ku ihohoterwa bakorewe cyangwa se kwihohoterwa bakorewe, kuko hamwe usanga ko harimo n'abagore bagiye batwite. Mu myaka myinshi ishize bari mu burasirazuba bwa RDC barimo abanyamurenge bakunze guhura n'ihohoterwa no kwimurwa ku gato, kenshi n'ibikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta. Ihohoterwa rishingiye ku moko rikomeje kugaragara muri ako gace, aho umutwe wa FDLR washinze n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ikomeje kuvugwaho kugira ngo uruhare mu gutiza imirindi ayo makimbirane. Nizere ko abanyarwanda kuri Info ya Rwanda Sonikizo amakuru yo nakagaruka nk'ubyo kandi subscribe, like, share no comment kugira ngo ibintu bijye kugenda neza. 5 by 10 ciao ciao pa.